Apadan içip geldiniz mi? Çapçamdı. Apa kişine sistem alağınızca. Memnun. Ertesi 8. Mart bütün dinler kaynağı tükür. Apalar çok olsa ödediğim için kaynağı var. Apalar çok olsa ödediğim için kaynağı var. Biz barımız apalarını жақсы көрөбүз. Досым, тоқтойчу, саған не болған? Жүрчү, мына жакта отуруп бир сүйлөшүп алалычы. Досым, саған не болған? Көптөн бери маанайың жок, эчтемкеге көңүлүң жок. Айтчы мага, эмне болгон? Жок дос, айта албайм. Дос, айтчы. Колумдан келген жардамды беремин. Атам кече жакында эле дүйнөдөн кайткан. Ага чыдабай апам орун арткызып алган. Ошол себептен мен күндө окууга да келе албайтам. Саар эртең менен мени окуудан алып калат. Досым, сен ага капаланба. Жүр андан көрө экөөбүз үйүңө барып, апаңды көңүлүнө алабыз. Эртең апалардын байрамыга мүмкүн өзгөрүп калар. Макул досум. Апа, мен сизди жакшы көрөм. Мен да сени жакшы көрөм. Кызым мени кечирме. Сени көп кыйнадым. Эч кайсы бала апасынан капа болбойт.